Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manigbo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumang bite programa? Dear Manong Nemi. Kada iti pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw ak itinimbag nga bigat kada kay aming asangapada. Good morning, good afternoon kada kay dita Hawaii. Yan sa tinuman ngayon nyo ita nga good afternoon, good evening. Pag-share ti program at ipapagayam. Please share this program, share. Kahit paraanan nyo papagayam. Ti pagkasaritaan ni Liwliwa nga napauluan, libro. Ano nga ta libro ito eh? Libro. Ito sa book. Padaanan nyo papagayam, Lakit basta bibuya kayo. Happy watching. Hindi rugyanin dati pagkasalitaan. Ay, pagkasalitaan nga napauluan iti libro. Yan. Masapol ti libro anda kayo. Malaksin na ti libro, di ba? Sagudahin nga rin ti surat. Ti pagkasalitaan ni Liwliwa nga napauluan iti libro. Dear Manong Nemi, nagkaubingan, nagkaskwalaan, naggraduarang kami iti elementarya, nagkaskwalaan kami, naggraduarang kami iti high school, kini Jerome. May mesa nga barangay ti ayan mi, Manong Nemi, iso na laeng ta, agduma kami iti sityo. Lopay no kasta, nuwapanak, kaagbasa, malapsak ti balayda, Manong Nemi, kadadadag iti gondaway. Nga no kasta, nga mapanak agbasa, idi, adda kang pala ti elementarya, urayin na, sakam to agkuyog, nga mapanje eskwela. May sa una ito maobserbarak kini Jerome, Manong Nemi, nakalseb. Saan nga maununi? Paspasuli. No saamon nga pagunyan, saan nga aguni? Ngayon no kasta, nga pasungbatam met ni maestra, tumagderimet nga sumungbat. Ngayon saan nga aktibo nga kada kami, Manong Nemi. Kasta ti karakter ken ugali ni Jerome, idi addakam ti elementarya, aging ka nagturpos kami. Bugbog tong nga anak ni Jerome, Manong Nemi, sammet nga napintas ti balayda, saan met nga dakkel no ti kagangilay nga malay. Agpapada kami nga nakurapay na naruna kanyak, Manong Nemi. Taganak laeng iti ayan da anti. Wen. Ngaysot pagyanak, nga tumultulong ak dokuha, Manong Nemi, nga gistimar iti
trabaho ti uneg ti balay ken kastamat no kasta nga bakasyon awan ti klase tumultulong nga iti basit nga karenderya ni anti-training. Gabota adak nga trabaho ti karenderya agat nalaengak bet nga agsagana ti rekado ag ready ti rekado. Sipusiputak met no ka ni anti-training manong nemi ti panagtempla na panagluto na kadagiti paksiw, highball, adobo, dinardaraan, igado, pinakbet, kanda dumapay nga serve iti gagangin lang nga karinderya. Inadda kami ti high school manong nemi bigla nga nagbaliw ni Jerome. Nagbalin metten nga aktibo manong nemi nga sumungbat, mangitayag ti ima na agsungbat limaing. Nagiinarasaas kami. Anya nga tat nagbaling nga sekreto ni Jerome. Ape nga imaktib, ape nga limaing. Ito na minsan nga bakasyon manong nemi ada nalipatak nga napaninala iti asideg iti eskwela nga balay. Ta nagtipon manong nemi iti elementary ken high school iti lugar mi. Idi tamalabsak ti balay de Jerome manong nemi second year high school kami din. Habang sumat nga sumangpet manong nga mangiduro-duro iti kariton. Hi Jerome. Hi. Liwliwa, si Gagayam. Apit kita. Napanak ng kalkal ti basura. Ay, wen, napila nga maitulong ko kada tatang hinanang ko. Iti masapsapulan da. Napila nga mapangko ila ko di junk shop. Kalpasan na gata. Sa anak doon nga dumaw-dawat ti allowance ko kada tatang hininanang. No tapaglakwa ka rin ito makalkal ko iti basuraan. Kat napamungor inlakon. Napamungor inlakon ah. Anang orde kita. Nagyan pala ta karison mo. Nagitoy. Yan tungan-duma nga libro. Nangalan na kita nga libro. Iti pagbasuraan. Anya? Kahit mo asawan. Ada libro ti pagbasuraan. Iti ibilbil lang da. Nga saan da na kayat. Kaya na dapat iti newspaper. Nga saang mabaling pala basahin. Magazine. At dapat comics. At dapat nagitay pocketbook. Ano nung ngordi kita? Ilakom? Saan kong ilako? Bas basaet. Bastaan naman na klase ng libro. Basaet. No kayat mo. Regalwang ka libro. Ano kumakita humat sa hunta matakasapulan dito. Iti libro ti panagbasa tayo. Dito yun eh. Di mo kayat? Inyawat na kanyak manong nemi itinadalos mo't pala nga libro. Ano dito eh? Basahin mo ah. Ha? Pagbasahan ka iti naduma-duma nga putahe? Ti panagluto? Di ba? Agyang ka ti karinderya? Inyatihan mo, baka masapol mo na ito nga libro. Idad mo kanyak dito, Jerome? Diyan masapol. Sa anak mo nga mahilig nga gluto. Amot kahit ni nanang ko siguro. Alak mga rod. Marwaring nabasbasak tumat ha. Pandasak tumat nga rami din. Agluto akto. Sige. Di kita nga klase nga libro. Ado, basta. Nanaro na kada ito newspaper. Kano pa nga mahilig kang nagbasa ti libro? Manipod din naggraduara tayo ti high school, elementary. Mukon. Isong manlagay mga limaing ka. Adot maadal ko. Basta pa nagbasak ti libro. Oraan niya klase libro. Kasta? Imadudag iti amok nga words. Limaing agbasa ti English, di ba? Hanga ka sa idi elementary act. Huwag nga rod, nagbaliw ka namin pinsan, Jerome. Awang gayam, makabagbasa ka doon ka at college? Di pa mos pusak. No, lalaingek. Agbali na ka scholar. Wow! Baka kasan lang, no makapagturpusak ti high school kitsak ti valedictorian. Sigurado, makabagbasak ti college. Nag-examak to karagit ti scholarship.
Agbasa iti dakkel ken sikat nga university. Kabay lang to kahordo tatong ginanang mga pagbasain ka dagiti university. Ken may scholar ako, libre matrikula. Sa irapin ko tagtrabaho. Itultuloy ko ti agkalkal di basura. Itultuloy ko tagbasa iti libro. Saan ako nga nasken pa gumatang ti libro. Gabuta adot mapidot dito nga libro. Sa bagay. Anong to kahit mga pagbalinan? Ito agbasa ka di college. Kahit ko ting nagbaling nga abogado. Anya? Nagngatumutin tarapaap mo, Jerome. Kasi ka, ano kahit mo pagbalinan? Sa naglagi da kabaylan nga pagbasahin daan ti training. Ken, tsaka mo at damat ngamin kakasinsin ko nga pagbasbasahin da. Baka no, agpanigaak lang ti high school. Babaeng ka dito nga libro, baka agbalin to nga nalaing nga chef, nagbaling nga cook. Kat sige. Kaya nadlan to na imas ka putahe nga lutom, iawis mo to kanyak, taramanak. Kaya? Baka mangipasdag kan to ti dakil kan sikat nga restaurant. Baka agbaling kan to nga manager iti restaurant. Kat sige nga siyak to agad may sakto nga nalaing nga abogado. Sapay ko mga Jerome, tamatungpal mo tarapahap mo. Sapay ko ma. Iti eskwela manunemi kang kanayon ko masalamaan ni Jerome nga dati library no kasta nga vacant period. Imbes ko mapanagmerienda wano makitungtong kadagiti classmate mi padami nga dati high school. Basa nga basa. Nakapaspas nagagbasa. Uri ka ang klase nga libro pasain mo. Adot mangibagbaga kang kuwana. Ay, Jerome, pag pinustaan ta, agbagtit kanto, ma-overstudy ka. Naistoryak na minsan kini anti-training manunay. Idi, tamakita na tibasbasak nga libro. Kalimbaga kang kuwana, ngayon regalo kaniyak niya Jerome. Napidot na kano, naibeleng iti pagbasaraan kat inala na. Ado di kita magazine no na libro, dadungo pa nga maalaala na, nga hanang popuuran na nangilaklako. Nga to ko nam, kahit nanto tagbaling abogado, isot ambisyon nanti. Kasi lang makikita deta na. Makikita yun, pasari lumabas dito, kahit durduron ti kariton. Nga ora agi durduron ti kariton, habang agi durduron, at dalat ta libro di sango na nga basbasain na. Kasla standi. Ibagbagada nga ma-overstudy to, baka agbagtit to, gabuti ka babasa na ti libro. Arod ka kasta, no sanda nga makontrol ti panunot da. Amin nga agsubra, amin nga aglabas kendakes. Aglabas ti panagbasbasa na, o rin no, bas ko mamaturok, basa dito, tuno ka nagbagtitan. Kasi tanto nga tayo masama kini Jerome, auntie, tsaka mo awagan dan sa dya eskwela ti bagtit. Na ori magmag na, basbasa lang at libro, sa adot magbagkatin na nga libro. Nakanagdagsan di magbag na, gabuti ka ado nga libro, ori sa aming nga libro, nagbasbasa, itugtugot na. Ngayon ti pagbiliban mi at talaga manong na mi pati dagiti mga isusuro ti eskwela kat tagbilib da. Ni Jerome nga saan idi nga maun uni, kalseb, paspasuli, manung agsungbat, basit lang dagi maalala na ti test, idi adda kam ti elementarya. Gamit at adda kami ti high school manong na mi sumutan ti mang top kadagiti examen. Langig ko manong na mi ti advisor mi keng kuana. Nawas kasunod lang, Jerome, kat talagang sikat agbalitotorian kada ito nga graduation nyo. Ngayon, palaglayang barok di mo subsubraan. Pag yun na umat na panunot mo. Huwag ma'am, tinagyaman ti advice yun. Kaya na, aming aglabas dakes.
Saan ka nga basa, nga tilaad da. Masapol nga, dalibro lang nga nakakonsentrate ka sa mga pagtitipunan. Kaya, tama nga no, makulkul ta panunot mo, kat talagang agmuler ta panunot mo, kat agbagtit ka. Kaya naggraduar kami nga paiso manong namin di high school, kat iso, iti valedictorian. Nakadadupay manon nemi dagiti dadumapay nga pamadayo nga naawat na. Ket siyempre naimatangak iti kinaragsak ni Jerome ken ragsak dagiti naganak ken kuana. Ngadi di graduation me manon nemi bigla nga nagpukaw ni Jerome. Wen, jak batin makit-kita. Nesarongak na minsan iti balay da manon na imi. Nambaga, malam nyo tata, nana. Hey, kastamad kang kawalasan ko. Siyak, sino ka tayo na ya? Siyak nililiwa. Dati kinaraduaran ti elementary ken na high school ni Jerome. Ay, wen, pasaray, matakamat na ka ti anak mi. Sa di mo tayo na. Jak batin makit-kita. Nagturungan na sa di syudad. Tapi tata, kahit mabansad niya ang trabaho, ken jajay, naipasahan na di examination kat ito pa nagbasa na ti college, libre nito ti matrikulana. Irapin nun ito trabaho, kamayatang nagbasbasa, tapno saan kami nga marigatan nga mangtad iti kasapulan na. Stagayam, digad mabayag to santo agawid. Baka no, malpas to ti may nga semestre, baka bakasyon to. Santo man na nagsubli sa syudad, ito no malpas ba ti klase, ito no summer, baka bumakasyon. Masigun kang kuha na kat, maminsan lang, agbakasyon di makatawen ta. Numalpas ti klase, erapin na tagtrabaho, tapno agurnong. Nakagagagat no kasta tata. Kan nakapaspas ni kisuna. Pasarimat anawa bisuna. Kinabud no na liwliw mabalasan ko kat anawa mi ni Jerome. Timbas ko mga maturugan. Nga magdapay lang agbasbasa. Yawawa mila no mako. Agpeso nga agbagtit. Takaduan na kadungan na kita ma-overstudy kita agbagtit. Ngimnam naman yung tatata nga ma-maintain natin kasi dyan. Nga kinagagat na nga agbasa, nga saan nga madadahil ti panunot na. Nga kiti daw-dawat may balasan ko nga, matungpal ko matarapaap na. Nga awan ti pakadadailan, tenyaman nga aramidan na. Kunana ka na kami, kaya na tagbaling nga abogado, umunan to nga pagbalbaliwan ti biyag mi, at ti balay. Baga, agbalinto ka nga dakkel nga balay nga kompleto talikaman. Dati makunamit lang nga balay ti abogado. Ket no kaskasano laeng, umawatak tumot ka dagiti na lawang nga daga, tay kan naktumot ka dagiti moderno nga pagtalon. Kan nakanumot tinigo pagpuunan ni nanang na tinegosyo. Ano ti bang panunutan yung negosyo, tata? At ay mangipasdag kami iti agriculture and farm supplies. Taada kam ito pagkatangan digiti pada nga manalon kadagiti kasapulan da ngagtalon. Kastaman ti kang kanay nagbagbaga doon ka ni Jerome. Dakil nga balay, nalawa taltalon, kanada agricultural supply na negosyo. Nagpindaso na yan, matungpal na kita hanapaap, tata. Hanggat sa kabalasan ko. Hanggang basa ti college, ti kamapansin sa syudad. Haan, tata. Patinggak lang dito ilit tayo. Di kasinsin ko ate, may baon da sa syudad. Babayin kada auntie. Ngayon siya. Tumulong ak layangan iti karinderya ni auntie. Ni auntie Trining. Ay, pagkiganam. Wanda ta. Iti Trining karinderya. Away na minsan iti nga nimay kami nga kasawa nga nangan. Nagimas ti pulutoy ko. Gama nagtata.
Ano kas ano lang, naman na yun ang tidadal amok, baka santo nga karinderya, baka simple lang nga restaurant. Te tuloy ko ti panagbasak, panagadal ko may pangkapiti panagluto. Tanda pa lang kanyak na dinted ni Jerome kanyak nga libro. Gusto ya. Kat ni Jerome nagadot libro nito nga mahan na ko mga mararawat ta ananayon pagiding ipaharit na. Dinakayat nga. May balang. Naibalang digijahin tata. Ngayon pinidot na ko na. Nga ron. Basura. Nailibro nga basura. Ngayon dahil ito na iti pagyamanyaman mi ata. Limaing di anak mi. Manipod idi managbasa ti librohan. Sunod. Idi elementarya kita pasang awa lang. Oon. Ngayon di kat nagbasa ti nagretuarin ti high school kat balinig to yan. So nga namnama mi agparparik na kata kami balasan ko. Nga ti kakaiso lang anak mi naman pa'y nakurapay kamlaeng kat may santungan na laing abogado. Saan napulos nga mapukaw itilagip ko ti may panggap kini Jerome Manong. Noong pa'y awan na pulusan ti kami nokasyon mi. Tilang pakidamdama ka kun manon nemi ket no makitak da ginaganak kang kuwana. Nga mo't pa'y makita kapag balbaliwan ti balay da. Numampay may sa dua, talon nga tawen ti napalabas. E din to tasyak manong nemi nananaya kun nga balasang ket intalag ni anti-training kaniyak ti karenderya. Adumaten manong nemi dikiti na-eksperimento nga putahe nga magusgustuhan met nga subli-sublian digiti customer manon nimi tunggal o kagak ti libro nga embati kanin regalo kanyak ni Jerome manon nimi malagip ko latay suna. Kumusta nga ta ni Jerome? No agbakasyon ang pagbiit ka no di malagpaot ko matituang aldaw no bakalawas tapno. Mapang ko kumamat sa rungkaran. Hapi ko mga siyak tibang sa rungkar keng kuwana. Kanapay ngayon naksarungkaran. Saan ko mailibak manong nemi? Hindi pa lang ubing kami. Nangaro na lang aro din, hindi bumalasita nga, bumaro isuna. Ada na isang sangayan nga riknak para keng kuwana. Ngimisuna. Kasla awan pulos ti. Panagkursunada na kanya kidi. Takasla na patiglat nga amang ti libro kayang kuwana. Ngamit tumalyaw kumamit nga umisem nga sumirpat nga kursunada kada gidi babay. Awan interest na. Iti opposite sex. Ay, dear Jerome. Sabi ko matagbalegi ka. Kan sabi ko tagkita tantupay. Edi pa nagbalasang ko manong nemi adu dagiti agar-arem kanya. Dagiti customer ko manong nemi nga makitamet nga damabalin na. Naka-motorsiklo da, naka-tricycle, naka-kotse da, naka-jeep da. Makitamet manong nemi dagiti arwaten da. Ado digiti mauawat ko nga love letters manong nemi. Ado digiti umay dito balay da anti-training nga pagyanak. Nga umay pasyarin nga mismo. Nga maawang manlapulos ti bakatignay ti puso. Kat sinalusod na minsan kanyak ni anti-training. Abay di mo pala kaya ti maki-boyfriend. Haliw-liwa. Auntie, nananay ka ng balasang. Munotaw mon. No kwalit, nagtuloy mo ko at nagbasa, gradura ka kumaitan ti college. Apay auntie, kaya yung nagasawa kon? Kat saan ko nga i-manage pa iti karinderya? Kaya nga kastali kahit ko sawahin. Dagiti kasadar mo kat masukan-sukat ti boyfriend dan. Sika ngay. Nagkatado dagiti agaram kaya ka. Awan pati mapili mamay sa katakwada.
Sampai siguro nga panahon tapno at madanak ti boyfriend, anti. Uno agore ka. Mapatangak ka di ha. Tiyan anti. Hindi ka di Jerome Tirorayam? Wala na anti. Okay, ayaw ba mas elaksasapo. Agpadpado ta nga babae, balasan ko. Kitkas la makit-kitak na giti matam. Nangaroon na kasta nga okradem na jelly bro gintadakan ka. Umis-isam ka nga mga arakop iti dahi nga libro. Nga ka maawatan no apay. Ay, anya ka na, apay ararakopag ko, aman! Okradem, tunukwan, lukibem, tunukwan, sa mo ito, arakopin. Nga umis-isam ka. Yan timet, po ay pagpinustaan ta. Hindi pa lang nga kay Ed ka kini Jerome, hangka de. Anti, sana ka maikarikan kuha na. Taapay. Kasi nagbasbasa ti college, agradwar ita na. Na kinaabuga siya, agad hampay Napahot atawan ti abuga siya. Unang anak ka diting nala nga kurso na. Nung mga lati, kinabuga siya, political science sa alan ng kurso nga muna. Political science? Kaya namaalan naman yung redwar na at political science, ituloy ng to, tigbasa man yung tikin abukasya kasi ay. Manupay nga tawang nga rod, santo kabaling abogado. Di ba hindi ajay laing na. No, diretsuan na sa agsamer, sa agbasa pa itirabi. Natin gulpin na ado nga units. Alis to lang, abogado to, baka inem to, pito nga tawin. Uno aganay nga 8. Hindi pa nagkunak akit. Baka madamag muntulahin ngayon. Nga ni Jerome, kat may isang nga bagtit. Wala nanti, uy, mga madamdamag at agtaray-taray nga. Agbagtit di ta kalsada, nga nakaigam ti libro. Uno saan kat, kunamlan no makibisbista. Ano makibisbista nga magbagayan di. At akas tayo di nga mamukad. Ambisyon na, tagbaling abogado. Hindi ko nadadalan ti panunot na. Ang pagnapagnamot na nita kalsada nga kunamlan no abogado nga agpaiso. Nakakatatsi case na. Bagamom takasla makilablaban din yung takorte. Objection your honor, objection your honor kung kunan. Ano ni auntie ta kaysama tagbagtit. Ay man, ano kakasta? Makakasta ito magtungpalan na dyan nga Jerome. Nga tamotan di alakit na siya at ano saan. Ngam saan nga isot panunutem. Si kay malat nagkuna nga saan ka nga may kari. No agbarinto nga agpaipaso nga abogado ni Jerome, talaga nga sanggat nga may kari. Iso nga lipatamitan, sursuruan mo nga ayaten ti may sagadagit aram ken ka, no kayat mo ti makinobyo. Nabigla kiti may sa nga bigat manong nami uhen, awon iti customer, iti karinterya ngay man manage ko. Iti pagamuan manong nami iti addo sumurek, nga naka-Amerikana, naka-nektay, naka-bit iti attache case. Kaslasanak pa lang mamati, manong nemi. Napan iti suling alamisaan, gabutaho met tibapan umasidig kadikitaya, serbidorak siya kon ti masidig. Yes, sir. Good morning, sir. No, pwede masigak manong nemi ang muklatan nga iso da ito ni Jerome. Diyos ko, agbagtit sa amatin. Naku, nagtinakam ko. Kumusta kan? Liwliwa. Jerome? Siya kang peso. Kahit mo sahon may sakan nga abogado? Tampay. Ngam, kaslaklakan ng abogado. Gabot sobrang aling ko. May ganun? Ano tanggan ng tatsa sa case mo? Papeles. Ma'am,
Doon na kita tultulungan nga abogado. Abogado? May sadang nga abogado. Nga madaw pala na kita mangayap kanya nga agpa-advise. Kahit mo sa nalalaing kan nga kita ng graduaran, tika na abukasya. Kasla-kasla. Taapay. Di mo pa'y naadal? Naadal kon. Gapo ka na kita pa nagbasbasa kiti libro. Advance na ti panunot ko. Hanya? Nagraduara ko niti political science. Baka no, may isa duwalay nga may isa wano duwalay nga tawan. Mabaling ko ito take iti board. Take kak ito bar exam. Alwada mga bakagbas. Ang pesoot kong kunada nga agbagtit kanton. Uwan, nudadumang at makababagtit. Iti ang pampanunot. Narunan o kukontra di kita nas kinabasay ka. Delicality, kahit na dadumapay. Ado na kita mangyasas na kita problema da. Ad-advise sa kita. Nagbalinak pa ng legal advisor. Ito ba sa nga kumpanya? Hanya? Uri na saan ko nga abogado nga talaga? Kaya wala di pudpud ng abogado, di na mo. Iso nga siya iti ibabaon na being the legal advisor da. In behalf, kiniya, di abogado nga susto. Talagang advance ka, wan. Nagilisang kumapin na rumbay nga basae, kinadalik nga libro, naadal kon. Naghanti order mo? Ada ka di may rekomendar mo kanya, nga naimas nga putahem, manipod iti libro nga inted ko king ka? Ada, wait lang ha, isaganak. Sige, okay. O baka danagam, tadala basaik. Hanag matagtakan ng uray, terapraping ko lang tatagbasa. Katagpay sumanong nemi. Nakapaspas naglata, nakaturong, timatang na, timay sa nga libro, nga basbasain na. Nasla samping agkiray manong nemi. Agi inarasaas, di kitipada ng customer amang mangigda. Agbagtit samit dahitan. Kunada. Agbagtit samit tan. Ngayon para kanyak manong nemigit limpyo ti panunot Kendrick na ni Jerome. Kahit kastawan iti nagsak ko manong nemi iti nagpakita. Nakalaglag antirik na agragrag o ti pusok manong. Kahit na kaslasahanak nga mabanog manong nemi nga nang iprepare iti saganak nga para kayong kuwana. Edi na dasar kon. Attorney, mabalinin. Food is ready. Sana pa nga abogado. Wala nga i-rom kon ti mangawag kang kat attorney. Sige nga rod, manager. Sige nga ti manager dito eh. Okay. Intado nga namin pinsan ni anti-training kaniya kang sakti mang manage. Damat sang kamasin nga income ko. Di, oras ang kan ngagbasa di college. Ada pinis matin negosyo. Padaklam. Hala nga karinderya. Ang runa kitkas makita na ti potahe nga indasar mo ganda. Ramanak man. Nagtanimitin mapagapaman manong. Kinaragan na siguro. Sana tinito na namanan. Sarap. Beef stick dito, di ba? Yeah. Special beef stick. Nagimas. Kasla raman ka na kita adda iti class nga restaurant. Karinderya lang na ito eh. Mabali mo ito mga gipastik iti class restaurant para kang ka. No adan to pundo No baklangak ton. Kang kanto pundo. Abay. Talaga, no baknang kanton, pabuludan nak to punak. Tulungan ka. Sakto tagbaling ng legal officer mo. Kasapulan nga diti legal officer iti may isang restaurant. Dapat amin nga po nga business ka dadalata mo ta abogado na just in case nga kakaso ka ngay. Spagarigan na food poisoning. At daratay
Idarom da kanto rin ko at mapusong ka dagiti dasar mo nga makan. Oh, di ka sa pulang ti abogado. Siya to ti mga abogado ken ka. Agawanak. Oh, manganta nga duwa, please. Kaya nakaroon mga halati extra plate. Ken na. Nadumapay nga sa pulang ng manganta. Kahit ko nga talaga kasango ka, attorney. Attorney, ha? Dimteng na antitrining manunemi dito karinterya madama kami idin nga mangmangan kini Jerome. Imasadig. Iso ka din ito ni Jerome. Hey, auntie, kumusta kayo? Ay, talaga ka din nga si ni Jerome. Nakapurpur ba kang kanong no? Hanak pa yung abogado, auntie. Maslaklag trabaho nga may isang abogado. So nga nagbakasyon at nagraduara ko nito political science, datatang na ng inay pag-idas sa syudad. At nagparami nagmantin ti plano, iti pa nakaipas ti balay mi, tapos nadamat yung pagbalbaliwan ti biyag mi. Karir-karir mo ba lang? Kahit mo sawan, pangalam ko mga ti kwarta nga pagbalayaw. Habang agbasbasa ka ti agop obraak, kaya mo natap no at allowance mo. O renulbert matrikulam, dahil skalak rin nga ron. Agobra akon nga kasla, may isang professional. Ta nagbalinak batin nga legal advisor, di dumong kumpanya. Kasta. Ano kasta, urisang ka palang abogado, baknanggan. Adala basit. Pagkakitahan, pusubra matigagat mo, attorney. Kailangan sa apay gumaata, makontrol mo. Tahang agsubsubra. Tahan to madadahil ti utek mo. Yan Jack, itulo kanti. Ay lalalagat itulo yung artimangan. Kas makikitakit nakastawo na tinragsak na ka nakak. Sikat or-orayan na. Ano na yan ti? Talay bagbagayo. Awang pa itaklunin na kanigit agar-aram kang kuha na sikat or-orayan na. Ano ni auntie, may karkarikay kang ginator na. Ano talay bagbagayo auntie? Kunakmet manong naming agin ko na. Ang anyakit aragsak ko nakaspagarikan to. Tadakam to tagkatuluyan kini Jerome. May isang nga manager, high school graduate nga manager, iti may isang nga karinderi nga agbalintong restaurant. Takuna na, manong nami nga ikanak to kano ti puunak tapnoad ng to restaurant nga pasdag ko impas nga karinderi. Kastawan iti ragsak na idagpakanan. Nagkamanak. Di ka pa nagbayad. Ay, una ya. Ngayon kung kunak lang. Hindi ko libre niya. Sigurado ka. Basta namnamay. Pautangan naktot po unak. Kuhin. Sakto nagbaling nga abogado. Puno ka din ko na ni Antim nga. Awang pa boyfriend mo. Kumpay. Taapay. Sayang ti kinapindas mo. Kapay na ang boyfriend ko, sayang kinapindas ko. Una siya tururayem. Di mo patpatsyem, may karkariya kaya apo attorney. Nangruna lang aro din itong talagang abogado kan. Kat matungpal mo tarapap mo. Ang siyak di may bagay kang attorney. Ganda ako na makinalaing mo. Baka dating ito babae nga susalait. Dagiti babak na nga babae nga napipintas. Isudan to tumasidig kang ka. Good luck attorney. No makita to ti balayim ken ragsak mo. May sakto ka iti maragsakan para iti pa nagbalayim Jerome. Daydi manong nemi iti naudi nga panagkita panagsangumi ken panagsarita mi ken ni Jerome. Kalpasan ti duwa nga tawen manong. Nakalpasan data, bayat data nga tawen, manunemi na kompleto, tinapintasen nga balay. Balay da Jerome. Nangro naman nung nemi idi, tama maangay ti house blessings, nakadado ka mong napan nakidaya. Dakil nga balay manong. Kasla saan nga mamati di kiti makakita ken makapanagnet.
nga maaramid da mapatakder ti kasto nga klase nga balay, iti sampe nga nagraduar, iti abugasya. Nangalalan ni Jerome kunada manong name iti kwarta. Nga ginastos na. Ken kastamat na manong name. Iti nalawa nga talon nga ginatang ni tatang na. Ken ti pasdek, iti agricultural supply manong name nga man-manage ni nanang na. Ado manong name nagiting aka-aka ngata-ngata. Iti kasaritak manong name nagitinagandang kini Jerome. Api nga saan nga imay ni Jerome, ni attorney, tata, nana, di na lang may ikasumitin, ti umay kuma. Isong ti gunam-gunam mikan kuha na, da kuma, ti panag house blessings di gito, nga pasdek. Ay talaga kano nga busy. Nagraduarin ti kinabugasya. Karito nga tawin. Iring pas na, nagitinaskin nga, iring pas na. Kaya nagtektong kano iti par exam. Kahit no, nananay ito nga abogado isuna. Adakdakil to kanumanen ti rate mo na ti attorney's fee na. Tata, awan teksal saludsud ka na kayo? No, ape kasla na tayo, bigla lang nga awan ti anyaman nga panagatap na giti tao. Di ka mawatan, liw-liw walasan ko. Hanggang di agatap nga, adda illegal nga trabaho, ti anak yun. Kastamat iti salsaludsudin may kini Jerome. Ano, ar-ari ka makita. Noorin no, nabayagin ko mga abogadon, kat sana pa lang nga mag-unod ti kastoy nga kaadda, di kiti kwarta. Nagigaman na. Yung second kang kuha na, nangina ti offer di kiti kumpanya nga mga halakang kuha na. Mailaban na lang. Iti anyaman nga, ilaban da nga kaso. Kaya nga sawen da kiti illegal pagbalin na nga legal. Saan nga kaya't nga umawat ti anak may iti legal? Wano legal nga pagbalinan nga legal. Dito na iti pagdamdam, pagyamyamanan mikit, pagdaydayaw mikit kuwanan ta. At ang prinsipyo na, nga di na kaya't nga madadahil, tinagan na, ti reputasyon. Mahawatan kayo tata. Legal ti trabaho ti anak mi. At dati kita'y kumpanya nga mangilaban ti kahit da nga ilaban kontra ti asinuman nga magdadahil kadakwada. Ket iso iti mangpangabak. Uri sampo nga abogado, iso ti ibilin ti abogado da. In behalf ka na talaga ng abogado. Kaya yung sa tata, gusto di ko nana, nga advance ti panunot na. Nga nalalaing pa yan isuna, ngayon di talaga nga abogado. Nataon na iti, kang kanayo mga daw at kinapod yung sidi, anak ko. Ti kinagagat na nagbasa, nasapay ko matasantong madadahil ti panunot na ko namin. Te ma-overstudy saan ko makuna. Ngam na di ko na nga adada, nga laing na, kagat na agbasa. Nga ulit-ulit na nga basahin ti libro. Aging gamay pasagapsip, iti panunot na. Kahit isot adada nga nang pasidap, iti panunot na. Anang palaing kang kuana. Sabi ko mga rutata, agtultuloy. Alawan, katagyaman kami may kayo. Mabaling ka di tatang nga maalat contact number ni attorney? Taapay, awang ka rin tanakin ka. Awang payat na di na audio man nagkita mi, awang pa cellphone ko idi. Ampay nga uso lagi ti cellphone nga gagangay. Lagi ti lang makaala iti cellphone na, kaya kita babak nang. Ngayon magkaraga ito yan. Alala, ito kuking ka. Ori na sa amin ipakamukin ka nga, itidmikin ka.
Tas ang kamat kasabsabali kat ni Jerome. Karitata. O mati sabali pa nga dinakdakamat nga, babae ti anak minusala, siksika. Itatamat naman. No dumagin mo kung ano na, the girlfriend nan, no kano inggedan na ti may panggap ti babae, awang kumatikas na ngalain na. Kaya ito nga sa tata, di na pulos intraprapin ti may panggap ti babae, han, nakakonsentrate ti suna ti trabaho, trabaho ken panagbasa. Tamom para keng kuhana, ti kano babae, distraction ko na naman. Hindi ori siyak, distraction. Nakaan na. At hindi nagbakasyon nga naudi kat imay nakamat sinarongkaran. Kat kastaon iti nagsnak nang ipadamag ta, pinaramanam kano tinaimas nga putahem. Hindi kasta nga naamuak manong nami naikanak iti namnaman. Nga nakamtunga ta, iti agkagasat ka ni Jerome. Dakamtunga ta. Dakamtunga ta, nasungbatan manong nami, saan nga da kami. Kaya po ta, nabasa ka mismo manong nami, iti pagiwarnat. Kaya nakalawak manong nami, nga nakita, tiladawan ni Attorney Jerome, nga makiasawa ni ti maysa nga nakalaplapsat nga babae, nga anak ti maysa nga milyonaryo, 1 bilyonaryo. Nga napimpintas pa nga mandagiti artista manong. Kas makita itiladawan na. Manong nemi, tawagak ko ma. Nga manipod iti adan number na kanyak, kasla maamaka ko namang tawag ken kuana. Tamay sa nga roden nga nanay nga abogado. Nagdinamag pa'y manong nemi, nga top notch Arizona. Number 3, nga kangatuan manong nemi, iti pa nag-take na iti bar. Bar top notch manong nemi ni Jerome. Sa ita, manong nemi, nagdinamagin, na iwarawak, na irakura ka niti pagiwarnak, iti pa nagkasardan. Diyan mo, no, ano na ito nga marikiriknak, manong, na nagsangitak. Nagsangsangit. Nga nasa lama anak ni Auntie Trining. Ne. Ano, mapaspasama kang ka, ha? Liwliwa. Hoy, ada ka di ka magyam nga natay? Hindi. Apoy. Aw, mati ka magyam di ka natay, ha? Tano, ada ko siyak kumati mo na nga nakadamag. Ada ka di na sinangit mo din ito nga pagiwarnak. Ano pa yung gumadgatang at pagiwarnak kaya? Ada nang ilako kanya kandi. Kapag nakita na ito ni. Ni Attorney Jerome, amay isa nga bar, takbnag chair. Makikasar. Iti may isa nga anak, ti bilyonaryo. Na nakalaplapsat. Iso na ito sa sangitam. Ay naapoy. Hindi ba't pala ikat nga saan ka nga may karikang kuha na balasang ko. Nang namnama ka iti awan. Gagangin lang ang sangit akati. Nang namnama ak. Hindi nauding imay. Ngayon inimas natin dasar ko king kuha na po tayo. Ngay bagbaga na naganak ang kuha na nga awat sa bali nga babae nga dakdakamatin na no saan nga siya. Ngay magayam. Kituman. Laglaglaon na yun ating Attorney Jerome. Ngakaskang ka lang high school graduate. Gagangay lang ang manager at karinderya. Iti pagtungpalan na.
Di nakit usaran, ti panunot na kinlaing na. Kinamkit may kamang, iti pamilya nga milyonaryo no bilyonaryo. Nga kinggo ka ti may isa nga korporasyon. Sigun ka na ti mabasak ni. Bugbog tong nga anak. Bugbog tong mat nga anak ni Jerome. Bugbog tong mat nga anak na ito, nga babae nakapimpintas. Ano tanagan na? Shirley. Shirley. Kaya dati apilyado na, oh. Misti sa inchik. Ligad na kapimpintas. Nga dito nga, pamilya, may sakit na kita dati top 10, top 15, kakababaknangan dito Pilipinas. Kitam kadlangan iti bihag. Sa sinulang iti ni Jerome. Kalseb, managbabain, paspasuli. Nakaslawan pulos ta muna, idadakam ti elementarya, anti. Dito ni Jerome. Ngayon ka po kadagiti libro nga nabasba, napidpidot na, kadagiti basuraan, ngayon basura da. Bigla na tamot nga limaing, aging ka nagbalik tiktorian. Napansa di syudad, may isang eskalar, iraprapin na nagtrabaho, 4 years course, political science, ngayon kasla ka noon may isang abogado nga ubra, nagpintas di balayda, nagpintas, nagprogreso din ay gusto ni nanang na, nakalawlawa din nag-atang nga talo nga taltalunin ni tatang na. Kaya, dalaying abogado, mga asawa iti anak ti bilyonaryo. Hiram kadla nga ya, ni Jerome. Yung bag-ata saan nga nadadahil ti panunot na ti overstudy na. Kita nyo kadlang ti biyagan niya. Asino na lang ide, nakurape daman takas ka na tayo, kidam. May isang tumita na bilyonaryo ni Jerome. Bareng no mamuna tayo to. No umintog bakasyon katagpadaya. Aghawis to ka na tayo Ididum tayo hindi nga aldaw nga kalay sa da Jerome maron nami kanagbaling asawa na. Kinabar pa maron nami ti telebisyon. Nabuya pa ti telebisyon. Mabuya pa ti social media manong. Ang grande hakasar. Tanakabakbak ng amin manong nami dagiti matandar kan nagbaling nga anak dati kasar. Ako namla no kabakbak ng matandat dagiti naganak kang kuana. Naka-Amerikana damat manong nami nga nakapinpinas materwaten ti inana. Na nakaslag aglanglangadan manong nami nga dunya ken dunyo, uno dunya ken dono. Datatasinti kininan na kulasa. Kitam kadlangan niya. Saan kon ngintuloy pa nga binuya manong ti live coverage. Iti television ken social media. Dito nga grande nga kalay sa de Jerome ken tagbaling nga asawa na. Naupay akon manon nemi. Nawanen. Baga saan nga itong pahalinan manon nemi di karina idi na pautangan nak ti puunak para iti karinderya amo no para iti panakaypasdek ti restaurant. Tanong kasta nga kitkitahik manon nemi ti libre de Bangkok. Man nga tama dato nga pangrugyak nga puunan. Ng narigat. Di pangipasdek ti restaurant. Di pagastusek nga mga patakder. Di kiti gamit ko. Ado, tiyek kabaylan. Bayamon, ikatakon datang ambisyon ko. Umanay lang tan tigagangi lang ang karinderya. Wen, agpatinggak lain iti karinderya. Adulat tamat di kito may mang pasyar kanyak, mangaram kanyak, manon na imingam kaskas di. Pasari ong tanak ni auntie. Niya kaya. Talaga ka di nga di mo kaya tiagasawa. Ni auntie man. Kayat ko tagasawa. Nga mawangmat pa lang di. Lalaki nga pakiasawa. Kat lang at atong mad di kita mayat.
may pagpilihan. Nasisingbad naman, professional da. Kasi kini-engineer Nathaniel. Nung siya tagpili akit kahit ko ni engineer, na nasingpet. Engineer so na, nagato project na. O ano, abogado ti kayat mo. Mangnamnama ka pa'y langkit na bayagin nga nagkasarda kini Shirley. Nga malagsid ka rin, dalak kalabalay na dito eh. At dapain bukod na nga balay, nga mansyon, iso na nga agasawa sa syudad. Na, sobrang tikinabaknang ni Jerome. And then sabi ka, damag ano kasano kanta, gaputan na laing abogado, ado na kita may pangpangabak na kaso, baka ano ko agkandidaton to kanong senador. Dito sabat pa lang pagbutusan na. Ang madami na kita eleksyon ng sangimimay. Baka nang transparent sa syudad. Oy, pagpakunyan ka. Auntie, pagpakunyan da kaya, nagsawa kayo, magdakda kayo. Ay na, no siyak ti si kabalasan ko saan ka namang namnama pa kini Jerome. Auntie, sanak ba ta namang namnamakit? At adasawa na. Kaya nga pala Arturo Rayam. Yan, timat. Sabi siguro, dimteng ti lalaki nga na ikari para kaniyak. Gaputa na hindi pa lang Jerome, ti patpatag mo, kasta. Nga kayat mo laging tagbalbalasang ti maki-asawa ti sa alay nga sona. Ay na po. Narigatan nga mapasamag danyaman nga rapahaap mo, liwliwa. Uri nga ta mabalo ni Jerome. Uri nga ta numaminsa nga pulog at siyam nga mabalo. Saan nga si Kantupe lang pagsunubyanan na tapno sikat ikasar na. Una asawain na. Nang dito babae nga doyos kang kuha na nga babak nang. Yan, timat. Basta sanda kang dagdagan. Ano mati problema yung kanya kaya? Akit nag-aasawa di kita kasinsin mo. Ngayon iniinaw di pa yung siga. Apay ang problema dak. O sige auntie. Tapno sumarding kayon. Song batak to ni Nathaniel. Magpaisa, umuhin. At mamanugang yung engineer ni Sukayatyo. O nanti, saan ba't ka di ka narika na susuruan nga ayat ni Nathaniel? Kano talaga kayat yun. Talaga makiasawa ka ro din. No kasanot panagdinamag idi nga gasawan manunay ni Jerome nga kalaysadan kini Shirley nga anak ti bilyonaryo. Kastamat ti ba na kay waragawag na iti panagsinan di kiti duwa. Ha? Ay peso ka dito mapasbasan? Nagsinan panggipan di kiti agasawa. Nga tor ni Jerome, kanya to Shirley. Di pa nagsina da? Auntie! Auntie! Di ka makata, di bagak! Auntie! Auntie! Makano! Namin na tayo. Kasla kala naka-anap na makaragrasakam nga nakabasa man ka na tayo newspaper na. Dato ni, damag nga. Pangpanggapin. Hampay nga napasamag ng pangpanggapin. Panggap. Plano. Tiyan niya. Plano ti gobyerno nga. Plano da Jerome ken ni Shirley iti panagsinadan. Anya? Ito nakita niyo, basahan niyo. Basahan niyo din eh. Na. Ito anya nga rason. Hanamat na yung baga dito nga rason. Gabo ka no ti sadda pag kinawatan. Siguro gabo tao pati anak da. Baka no saan nga may ni Shirley ti anak uno baka no saan nga makaputot ni Jerome. Baka ano nga kang peso? Andi, mabit laing. Pabanam. Adala tawagam ni Jerome. Mabay na mang tawag ken ko ano ori amok ti cellphone number na. Sino nga ti tawagam? Tawagak ni nanang na. Peso pagsalud-sudak. Sibong bat manong nemi
ni Nana Kulasa. Hello, Liliwa. Nana, di ka kadi madisturbo? Adumat kakadwag dito yung mga sikaso ka rin iti umay gumatang. Abay ka di. Nabasa yo ka din ti na niwarak kaurak iti pag-iwarnak nana. Adda na yan, nabasa yon. Naipablisen. Abay amuyo nana. Kat umuno na nga ipakamo dyan anak mi ano na ti plano na sakbay nga maibaga na ka rin iti taga-media. Agsina din ng agsawa. Kaya ti anak kong isinan ti asawa na. Tapay, anya ti rason nana. At ipapaaramid da ken kwa na nga. Saan na kayat nga ramidin? Di kayo maawatan? Ni Jerome ket legal ti kayat na. Di na kayat ti illegal. Di na kayat nga madadahil ti reputasyon. Reputasyon na ken kwa na. Di na kayat nga madadahil ti kina abogado na. Taamon di anak mi akit talagang di prinsipyo. Amo na nga legal. Saan na nga aramiden? At illegal nga naduktalan na iti kumpanya nga kukuha di kiti na kay kamangan na. Nga dati kapunan no apay nga kinayat da nga impaasawa ti anak da kini Jerome. Tapno may bilang nga membro ti pamilyada. Tapno pagbalinen ni Jerome nga legal ti illegal nga raramidan da. Nangyamsama na kaya dito ni Jerome. Gabutasan na nga ramidan. Dajay. Agsina. Panagsina da. Ti ramidan da. Apay maragsakan ka? Ninanamit Apay ko mga maragsakan na. No naragsak lakid din ni Jerome nga magisina. Agad maragsakan na. But kabutan niya man na pakaragsakan di anak bi. Kat pakaragsakan. Nana. Saan nga iiten ni Shirley ti anak mi? Kas magitam. Agpaiso nga bagay daga but abogado na laing ti anak mi. Ngam no personal nga lang at ado nga amang digiti guwapo nga may bagay kay ni Shirley. Kinapudno na at sa baling nga lalaki nga karelasyon ni Shirley. Nga dahil tapay tirasun no apay akayat ti anak mi nga talagang agsinadan nga maanal ti kalisada. Saan nga mapmap na kitimay sa nga lalaki dahil nga babae? Awang kano kini Jerome tinagsak na. At dito sa baling nga lalaki. Ano apay nga kaya dalang nagbaling nga manugang dati anak ko tapno laing nga. Isot agbaling nga legal la. Agbaling nga legal counsel da. Ito kumpanya. Kaya may baga nasapang hanamuan ni Jerome dahil nga panggip da. Panangaramat da lang kengkuana. Kaya ni Jerome nana, nasaludsud yung ka din o inayat naman ni Shirley. Sinaludsud mi, awamat ti mastup nga, sungbat ha. Gabo siguro napintas ni Shirley. Gundawin naman data, nanalaing suna. Abaring aring naslasaan nga inaram ni Jerome ni Shirley no dikat ni Shirley ti masadag kang kuana. Stagayam. Ay, intun kano nga nagbakasyon ni Jerome nana? Intun kano? La pakamuang kanto nagbakasyon. Nagbakasyon naman name tinawagan na ni Nanat Kulasa. At ito nito ni Jerome ito bigat.
agsapa. Ta travel ka no trabi. Adamatin bukod ng driver, ay magmagami kang kuha ng liklikan ng manehong isisuna. Ket, bareng may nagtupasyarin na. No sa mundo nga mauring ang pasyarkan ka, at sikat tunti umay. Hala ni nana, kababay mo ta. Dimteng tikabigatan naman nun na diya ka mo, tan isang sangay launa iti panangisagahanak ti bagi. Korek lang namin ito nga nagdigos man. Nga, lumabaling kat mapahanak ko may ti parlor, mapahanak ka parlor. Kaya kahit ko tikas ito nga lang nga sumango kaya ni Jerome kas pag-arigan to umay. Kaya dimteng agpaso ni Jerome anong name nga saan mat nga naka-Amerikana, no dikat naka-short, naka-rubber shoes, kaya naka-sando, nakasimsimple tilanganan. Kasla mo nga malasin ng abogado manong. Jerome? Liwliwa. Bilis lang tapay. Narigat mo na kanayon nga naka-Amerikana. Kaya apay bit-bit mo nga tatsi case. Hindi may ka nga damo. Hindi upat nga tawan yung tinapalabas. Kalbasan din pa nag-graduar tayo kat nakatatsi case ka. Kaya nga mga dama hindi nga dadalek kanos basa ka libro. Namitan. Nakarelaksak. Mamaling ka din ka. Idasar anak manin. Agidasar ka tip pagsangwan tangamangan. Kasla idi. Ngayon na sa bali man dita nga special team nga saan ko pa'y naramanan, mabaling isot idasar mo. Idasar mo amin. Nagsango kam nga rod manong naimi nga namigat. At no anya digiti insungbat idi ninanang na saknan no apay anya tirason no apay nga nagsinan digiti dua. Kat isumit manong naimi timbaga ni Jerome. Diya mo no apay nga imanuguta. Siyempre kas may nga lalaki. Gundaway ko at may kamang iti pamilya nga bilyonaryo. Di ba? Sa bugbugtong nga anak. Di ba? Gamot asawa ko ni Shirley. Asawa ton, noan niya ti kukuha, digin naganak yung kuha na, ipatawid da king kuha na, ipatawid da kada kami. At kastulay nga gagangay lang ang attorney. O rin o ato ti offer kanyak. Sana kang baling ang bilyonaryo. Di ka napadasa mo tinagbaling ang bilyonaryo. Na ikamang iti bilyonaryo. Sana pa nakaigam ti bilyon? Kandi, tadyak gandatin ng ikaman. No, dari kita may kanyak nga kwarta ka, may deposito, jak igaman, deposito iti bangko. Makitak tulat tayo yung account ko nga, adan ayon na. No, manulang di ka sa pulak, isulat ti withdraw. No, ada ka sa pulak na tatang, kaninanang, yan. Saan nga kas, ngayon ko na di ka check. Adi ka tagiging ti kas ka lagi to yan. Baka mahol dapak. Nahimas ka di man lang ti putahek. Oh, kumusta na di plano ta, takad man lang ituloy ta? Plano ta nga. Ikan nga ti po unam. Kasla dya ka mong irubuan. Tulungan ka. Ang katati taong mangisuro ka, no anya digiti rumbing aramidem, no anya kasapulan. Kayat mo akit, magsapula kiti architect, nga mabaling mang plano iti pasdek ti restaurant, di pa kay pasdek kad, no magatang dilute, kadgadangan ta. No anya ti klase na, no napintas, tapno maadada nga matrakar, iti umay. No anya da kiti masapul ng equipments, da kiti gamit.
tulungan ka. Ag tinulong ta. Santa nga ipastig dito. Ikanta lang ta sa kanila ito yung ili. Iti kabisera. Sa Jeta. Iti syudad. Saan nga di Manila, iti kabisera iti probinsya tayo. Kadungas pagarigan ta, agsikat to, ti restaurant nga pastig ta. Mabaling nga. Makitenda to iti franchise, dagiti mayat nga. Mangipasdik ti nga. Oh, api kasi pa nang kita ang kanya. Agtagtagay na magkadilaeng. Tapi ko mang tagtagay na ka. No, agkasusyo ta. Agpatingga talang ka, ditek pa nagkasusyo. Liwliwa. Pakawanan nak no. Api nga nakiasawa ki di babae nga sang kumit nga iten. Siguro, ore kasi no ti kina kaanda ti prinsipyo no masisira pa iti kwarta. No mampay awam ti kwarta ng inyawat da kanyak tapno masisira pa. Siguro, tapno lang makaramanak iti kas ka ni Shirley. Iti kinapintas. Saan mo't ng virginity nga tinikikwak. Idin to ta, ada agur-uray ka niya. Nga virgin na virgin, sa kadi. Nga di pa lang naganos ti panunod ken pusok. Kalimbilang kon nga paset iti rapahap ko. Sino? Si Kaliliwa. Nagbaling ka paset ti rapahap ko. Idi agbasbasak no kasta nga garapaapak iraman ka. Itirapahap ko kahit kung siya dagbalin to akatakta ko na inay ko. Amang sagrap tan yaman na malagiyo aba nakagunod ko terapahap ko. Katsika, nagbalin na ka di matapaset terapahap mo? Uwin, data pa lang ti elementarya. Nangaro na langaro din. Din sagot mo kanyak ti libro. Libro nga nakaadalak. Kadagiti na dumaduma po taheng amok ita. Nga iso, iti mang pasikat to tagbaling nga restauranta. Jerome. Attorney Jerome. Yan kasta nga ron tinapasamak manong nini. Pinanawan ni Jerome dagitiya trabaho na itiya Manila. Iti syudad nga kabisera manong nini ti probinsya mi. Ditoy nga nangipasdek iti law office na. Ito oray manong nini no apimano sa Metro Manila alis tumat lang ti computer. Alistumat ti communication manong nemi apang kuntakan da keng kuhan. Tamno lang dumawat da manong nemi ti legal opinion na. Kat babayan ti panangtad na nila nga legal opinion na. Ti laing na. Siyempre masupapakan madlat tayo ti kwarta. Babayan ti panagtinulong mi manong nemi naipasdek ti may sa nga restaurant iti kabisera. No mampayado nga restaurant kasi kakompetensya na ng ron na kanagitay restaurant na nemi iti adakila korporasyon tayo kunadan manong no mas nga suble-sublean kahit maalam lang iti gagangay nga presyo dito'y da nga umay. Kaya man pasan nga may pasdag ti restaurant manon nemi. Kaya damat ten law office ni Jerome. Tinulag min manon nemi di pa nagkalas sa amin.
May isang abogado, kan may isa lang high school graduate, ka manager, owner, ti may isa nga sikat nga restaurant. Agkalaysa. Talis to lang manong naming nga naprobran ti annulment ti kalaysa idi da Jerome kani Shirley. Nangaruna, kad imuno na nga nag-asawan iti sa bali ni Shirley. Kasi marunong matan ti panag-asawa mi kani Jerome. Kaslalag tatapawak idilaw ang iti nalaus aragsak kumanong. Ti arapahap ko, nagunod ko. Nagbalin nga paset ko ti arapahap ko ni Jerome makasmeta kaadak nga paset ti arapahap na. Tarapahap mi nga duha nga nagkapo iti gagangay la pamilya. Natungpal manon nimi. Nga na kami matlaeng iti naikari nga agden na. Agtaktakaw nay iti tungpal biyan. Tibalay nga impasdek na iti sampay nga abogado isuna nga ayan di parents na marunemi. Sadyay, tinagbalin nga balay mi. Saan kami nga napaspasdek pa iti sa bali nga balay ma? Malaksid iti kada iti gagangay lang nga balay, iti panakasentro, iti kabisera, iti probinsya. Sadya kami manunaymi, nga agawid no kasta nga malpasin ti trabaho, sakam umayag bakasyon, ditoy, di maklan mi, nga paset ti probinsya. Nadaan kami manunaymi nga regalo ni Apo Diyos kada kami ti talungan anak, ni Jerome Jr., ni Luisa, kastamatan kini Joshua. Ni anti-training manong nemi, nabigsabay lang, agaw-awirment kanagiti apu ko na, kanagiti kasinsin ko. Kastamatan kadam, katugangak, natatasinti kininanang kulasa. Intultuloy na pa lang may tinegosyo na manong nemi, kanti panagbaling parang supervise ni Tatang Sinti, iti talon nga kukwada. Kas iti na ipagagagay manong nemi kani Jerome kastamat kanya. Nagbaling kami nga managtulong kadagi nagkasapulan di tulong. Nang runa kadagi iti adda iti naggapuan mi akasasaan ti pamilya. Ado manong nemi iti nagbaling nga scholar mi iti asawa. Kadagi iti napasnek ken talaga makakonsentrate nga basa. Ken tultulungan mi ida tapno magunod da iti edukasyon nga arapam. Dito nga ron ti pagkasalitaak manong nemi kanagyaman na klaunay iti anus mo nga ng ornos kalpasan nga inakinsan kang ka ti detalyena. Sabi ko mamanong nemi tandamat na ibatek ka adal liliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya more power to your program anong encanvas. Tuhoy nga dagyaman nga pagaya mo liwliwa. Thank you, Matking Galiliwa. Tingka pa ng iburay, iti pagkasalitaan. Thank you po. Thank you. Sabi ko matasang kayo maumuma. Tapos nilikas tagat saan kami nga angsar din nga mangliwliwa ka na kayo. Nga mangtad ka na dumaduma nga pagkasalitaan. Nga tayo basa. Salamat po.